Yes, thank you, Father. Yang luar sini. Salesian of Shillong Center, Father Provincial, Shillong Province, belong to Kongsan, Today, Father, Pilapunat Portanan, Banyadon Lambani, Haganigasi. Father Joe Almeida, Ibelasdam Yaganiga Center, Kongsan Sen Menchua. Father, Pilapunat Airport, Hodor Jumpi, Banyadon Lambani, Mentagasi. We welcome you, Father, who started this center 25 years ago. Thank you very much, Father, for taking the effort and sparing your valuable time to be with us today. Your presence reminds us of the joyful days we shared when you were here. Iprians mo bahaya Father Tobias Karang Pentai Paris Jungi Iba Padeng Kejingkun Kam Jungpi Lakloy Bandon Langbani Benta Kasni. Iprians mo bahaya Father Jos Novice Master Father Pendailam Father Baro Badi Father Delegate Jungi Bad Yaki Father Nakane Kayin Novice. Iprians mo bahaya Sister Christina FMA Provincial Delegate. Iprians mo bahaya Father Yaiba Anthony Lalu Provincial Coordinator. Bad di Provincial Team Ibalyadon Langadi Mentakasni. Iprians mo bahaya ki Brother Baro ki Co-Operator Baro ki Aspirant ki Paralok Parot Majukusya ini Wadlah Ata Jingkun Kam Jumpi Dari Nakloy Banyasmok Tilang Bani Mentakasni. Iprians mo bah Hamtang Yaki Armut ki Aspirant Ikong Bandri Lang Nombet na Banyun Bad ikong Christine Kun Lang Dakar na Sanwer Iban Shim Yaka Jikular Mentakasni Banlong Kinong Yatarilang Salesian Ibapura. Hindi at Chapang Kaniga Center Jumi. Kajingdon Jumani Kayeng Salesian Novitiate Kasanisay Kapar Shillong Kalapunlong Yaki Parakristan Jumpa Par Shillong Kan Kamya Jan Rasmoktu Yakarukom Jumpi Salesian. Dari Hakasnem Hatindai Spark Nai Pustan by Father Joe Almeida, Novice Master, Ila awai cinghikai berjingwatai kunsyai syakang sen Salesian Cooperator ne kinongitai lang Salesian. Hadian kata, Father Anthony Roy, ila beten syusyu ban awai cinghikai syakang karukom terikam jumpi Salesian Cooperator.
Ilapatai Shaphan Kasen, Beningkong Samuel. Hagi Tugismi, Utra Long House Samuel, and Duck Yelakering, Dark Ocean, but kill it, and Payapi show Jesse, non Bethlehem, Namad. Polis buku cek Kristan Ephesus. Tukhi nak jingyap bat Chris un insya yapi. Ko para lada don por wapila long ke jingdum. Henry. Jingpule na gospel berkuat kat kum Yohanes. Hakata kapor kadba ujisu dang yan mulayo I uwei ubreu bamatla nadu dang kha kisenran jong u kinakili u ko nong hika Bosco kebau breu ai kapang yipi kari jikhat banong kinong itri lang Salesian kamri kemusuan janang ni nang tai hai kari jikhat jong breu kumbau breu khat yangi kikun jong Bosco banong kiling de banong reunion ha ka jilong lingdo kum jilong burda ke kum juru ukhat yapi ki reu pai ba balong kinong trade Salesian kau Don Bosco hi ulah seng je kata ulah seng remu baseng ndai mana baseng remu baseng ya kajing slok ki nong trade lang Salesian but ki atma ki di sokli ki kendun ki baau bagi sesa FMA bagi SDB FMA Salesian Cooperatives but kadang sebuah atma keba la sedang Udon Bosco kerana ba malek buram ya kamaria tasty kerana ki Krista ti highway tuan bertui ti mira do live po artli ki kenhon ha kayin kasem Salesian kum live po artli ki don kenhon kepangai ngidang siwana Hyderabad ringkan rector major but ki general councillor but mangir sispa Arfun Raymond ni Shillong lais ni Hyderabad ni Puson ya kani ke benta ke pekongsan kawa ka jinges lok Salesian ka kwa ya ka jinge trelang hapreng ki reu pai ba bat mangi ki reu kata ka ba rector major kantam ati menizat u fala Angel Fernandez kwa ing siya nang kata ke mensim hoi kum pichomo kum Europe mata ke Salesian Cooperatives klasem ti ya ki yeng Salesian ba ajan bun ki jek aka kumba Amsterdam dan hal penai venture sandwich Amsterdam hantung ba artri ki yeng ki Salesian Cooperatives ki pek ya kata yeng Salesian namam dan syu bapa belum pada dalam berat and I guess jeslab Salesian jeslab de ki enang kristal yang pat kalau ya sikama kom Argentina na kan Rintley ki province mata dan stang Artley ki province lagi tu bi para pasang ki Salesian kira lagi syaki Salesian Cooperatives ni kini ki kenhon jong kai kasem Salesian ki wapai kamut kai ke bau Don Bosco perkhat na duk basdang matrai Don Bosco lagi jengai ba ke jinglong reunion kala ban duna takara usen ya kino itralang Salesian kiri pai ba Don Bosco lagi jengai si saya gitu tara mentaki jungi parkai bomdan show mengi ki reunion ki peran berat entapun ki Salesian Cooperatives kla penyai balai Don Bosco kwa ba katu kapamu kwa ngikor ke karisim katu kapamu kwa bakan numyak
kata ka mensim ko mu kwa bakan numyak la no no ru na takara ven udom Moscow usai ngani takara menta wal dar mangim dan su ki pada ru handai ka jingkwa jung disu to commission jung udom Moscow ban pek ikhna samna arpangai ki beduk kanang im kamo kanum yak la no ru pi kata ada ko ngi ai ngu shen don Moscow ko mensim ko yi la persat mensim ha udon Bosco. Ti kei ke pementangi perkat kendiat kanum kran bon kepor kamsya ay simtang imat kene ka jimpuli ke beringkong. Ka jimpuli ke beringkong ke ba ublei ujit hoi na prengjungi ki brengi pek ya ke eke ke ba syabar. Tinong wai kot appearance. Ka ba syupa syabar. Oh, tai tak jitan nat ka akor baik se kor komyang nang tagu kariam ka baik kani jingnang jing start ni pedot ikitu ki bersabar Henry pat dapi pek pat basya po pat mlong ye ti kuno bu blei i bakini ki khon jong u jese tau iliap ulong betbit anu lata badap sendrang sisya apa peju ti sama loyang mat ubut mat seni hiu eliam uni syawri no yalam uni bangan pesle temple yo undai sanmut ki khon jong u jese lawan nyalam ki uble yo ti ong dan so wei yang dan ong hoi u jese oh ni dan saklau liam masih Rezekau yang masih beri David beri hab yang masih sabar saklau. Ti ong kiri kot yu. Ti mars nuan hi David blewang utai kai. Dang kena. Haba peju iriam baru David umlong ye. Mikap badlong tahun nongyel usim ni tahun pen ban long ban plus le mikap Henry blewang yauni lejia. Yang tahu pemelarkam ublei uji dihukum tahu siem jauh ke Israel bahadu mentah nak singkrong jumukain mi ujisu pi kamu ublei pula pelan na do kata klemat wajil David mana ukai umi Joseph pating jauh Jisu bak nak katakan Jisu umi lo nak tak kacai kenjang. Kita akan mengingit hak jinglo ya lenti jungi kamu boleh kuat ini isu IT berjauh boleh kamu kejauh ini mak lei tengok biru kita Thailand Salesian kita akan kamu boleh kuat ya dari dulu kuat berapa long di berbisa bandan hak ini kejing kesem Salesian kerpangai hak kejing sulap jong kita Thailand Salesian katakan kamu boleh kuat so IT bidau darah uang beriang baik yang tak kemuan kecil. Kebar mengingat kawan ring kendiat kejingmut na ke gospel kebajrong kebai kerana kelas lapuriba gospel nak kejimpri rai borki ke ingla sim na ring gospel keba kalenong keba jong Yohanes kalenong keba kenda kat kalibai itu sapuai. Pun mahawana berkerani. Ki kebab kendiat kebab mengai kerani kalau ni kibun kebab matla. Kidon kebab matla hakamet kebab kimla banyui menen hadar Moscow uyai wayu kena nang tu wayu dieng wayu kena na arunshel di wan pulih hadar Moscow. Oi ule po betani temo sa Don Bosco ule yaga BSc mi kendiat wan hi le bam itanan ki khna Don Bosco khna hostel yar ki i bayu yarab yu lu ke bam di hari mi kendiat na rum shelter usa Don Bosco temo di kelas a betani kerana sawai kena bentri ke bamanta ke kuat bela ya ka UPSC exam kare kena
matla dan kami kakwa banjir ya competitive exams target jangan kena ngadai pendak ya PSC competitive exam kata kucing terang tiada lo kucing malak kucing kiri kena malak kabo ublay lo ai kabo prina do balak hai hai kabas kabadun kami kaban perkhani kiri kata kucing malak kemensia kucing malak ha kemensia nama ting mengingi kikmat handai pat hapo pat kasudum teliu imi ai kata bau disu kerana si Jepang kata kumno ngi peju ngi iu kumwei ngi iu kum tong briu ni iu utang ubang ju snow haga gospel ni bangyo si naki lingdo ni naki reunion ki babatai ni ki katkis ni no babatai Jepang disu yo snow kata bangyo kadai siamat imat kesuai dekat dia Malaysia. Bahatu kata kejingin jungi kata ni cari telan na em ho ngingit ni bisa bukti su udan kejingin kejungi. Kata kejing keli kewa kejing jumpai keli yang ini mendasi. Kum ki parsi kiong ngingit betang ya ka ain ke bau Moses laikai. Tang ya ka ain ke bau Moses laikai ngingit. Ngingit itu yang ni jisu. Ki kemulai kampla bon ki boleh kiong ngimitu yu. Ia lagi jong kimat, udai jauh tahu prophet, hari kimne. Hari tahu beribu ba lingkong ba umi iu jisu, nama rival bakala, hendak hadin bu jisu, pri ke kemat ke jongu, ba kumjuru pri ke donor ke jongu, ha bakot kintin kiba sekolah kiba uni pri uang kumne. Pingai hau kunu beriu, Utau beri ula jubab, udai wei ko kenra, bangan duk ngek hau. Bola mala, ulai I menta, hai menta ka jingek ke mensi ko kelas dapat play wang, dah ke jingek ke jingek wang, ngan bangan duk ngek hau. Uji sula ong, pila dayu I yau, pila dayu I yau, baru dai utau ubakran napi mentahi. Utau beri ula ong. Nganget putrai bat hangtan tai ulama ni yu katakan kewa ke jingmat la kebo play hang ko por da ke jingek aba mangi nget ublay wala dingi ublay ke jingmut perkat jungi ublay ya ke donor ke jungi katakan kewa Paulus brand hakiti ba bani ba Jubilee berarti so, citi Paulus buang ni, hijau, pi ubayotia, ban mino anak kecingnya, bau Chris unsa ai jingsai pi, tang Chris ulawan ai jingsai ni, dan menunu ulawan ai jingsai, datang uji spresi ubari kejingsai, kumau orang gospel jong anes kenang mupra, ngalong kejingsai jong kepertai. Tang uji sukres udah kejingsai hak pertai. Maka kejingsai kemudian kau ngai kemudian suai kejingsai di bawah kejinget kemudian mengingi periang. Kejingsai juga mensim kemudian syai kemudian tawa hawa kena kejingsai tawa syai kejingim jungi nginum dan hak kejingdum. Lanu nginum sa kejingdum, nginum imroh kejingdum. Indah berbora kejingsai. Namar uji su ulang kejingsai. Jong kecil ini dua ini kepor agak uji su unsawana kedono apa yuk Chris boy kerpangai komunian mukoi ingin panci arab kerpangai ikido Thailand Salesian agak ni ke unit of Shillong barohi jong ke Shillong province pan uji su ayi kiri tingshai bangan shai kerpangai ban iya tang yemi agak cingim jenga kumjuru bahagia mengayu emi tahu jingsai dan aji jingsai kan yakin men kipara jenga ikilok kijor kerpangai yaki bedok dua kerdo ngalam ai ke jingsai ngalam ai ke jingim ya hape jingim kejengki boman nasi oniro yo Jesus
katamay jong kajingko ibaro. Nama gata ni kepada me. Tu penku penkentang ni kini kecentruwa jeng. Lawa payo mensim jong me. Kum jer halo jengki. Bakin kelalong ini kamet. Berkesnam jong tua jengi puji Yesus. Agapur latino yu rakamon soba. Lop niang ya kajing syasicong. Ulasim yupu. Beragwa ayu yumi. Lak dia yu ula ay halakisendran uang. Do shim batu bang na kani pi boro. Namar kani kalong kamet jenga. Ya kaba anaiti na kabenta jumpi. Korkam enda lalai pam. Ulashim kekuri. Berwa aingu biang ime. La ayaka halakisendran uang. Tu shim batudi na kani pi boro. Nama kani galang kekuri jong kesnam jonga. Jong kecutang matuma berbem jikut. Ya keba en penmi na kebenta jong pi benak benta kebapun. Na kebenta kecima pekipok. Tu le ye kani ban ken mau yang na. Kecingnya atau kecing pa jengu ngidrwa me kutrayo pujang kecingim mereka kuri jong kecing penim ngida aingu aidam nama melenyo ngi kebebet ban yang ngakmat jome bad ban syafri yeme da kebas ngauret ngi kepada me bangi wayo benta kemet bagasna mukris ngin long bependi kawai dau mensim bakun kepada yeme barangkal bat kamaria hesti bakku kli jong blai Ujosep bakhuj ukurim jongka, ki apostol bakhuj, udan bosko bakhuj, bat baro kiru khuj ki bala pesu bhai me pateng la pateng, ngilong ki babet ban yo ban talam, aga jing imbam jikon, bat bangin yero bat pendon burom yeme, dau khon jome uji Yesus Kristus. Badau, kan long mi blek paran huor, aga jilong kawai jong men sim bakur. Baro kapuram makachiyaro, julom la julo. Amen. Isbun jumi tu aika, ya ka jingsuk baga jingteli kawai kat kum kamon jumi. Mami wa im berbasensia, junam la junam. Amen. Jingsuk utrai kandan berbor, ringkat bati. Ringkat bati. Tôi pun faham ada kecing sup kecing ye iwei highway pan. Jong blay, ubakin no ki pop jong ka perthai, sup mangi blokhat, sa ka jing khawai jong khun lang brot.
tu pen syai ye ki dono jungi da ka jing syai ba palang jong ka jingai e jumi mangin kusan barbor ye ka ta ba bit dor ba ba pen subhai me kan rat ban e syai me dau Chris try jungi try undan ring kat tapi dan kli ujing ku jong blai go try to pay tiki pai to bakar parrit me batusan bor ye kitu ye ki batlot to aji im nagbashai bam julep jong me ye kitu ki bayai akasangi jong ka jingyap batu ai begitu ki bamen pelat isnai na ki jingsni boro kin poi sya ka jingpa bacanai tam dau Chris utrai jongi amen lei baran bo boro unku kedati ukpa baru kun baru mensi mbokui amen tu leksu yaro utrai jing im jongi yes